سروک سوریه بشار الاسد چو موسکو به پروتکولک فرمی هاتا پیشوازی کرن میخائیل بوگدانوف جیگر وزیر دروی روسیا لوانکووا بالافرخانه وانکووا لموسکو چو پیشیاوی پشتره اسد لگل سروک روسیا ولادیمیر پوتین جویا اسد جوینا پروتوکولی دا سپاسیا روسیا کر سپاسیا سروک و پوتین کر و د شر روسیا دا جیگوت او پشتگیریا د شر اوکراین دا پشتگیریا موسکو دکن کوشکا کرملین جی دبیجه پرسین پیوندین روسیا و سوریه دوارین سیاسی آبوری و بازرگانی و مروی دا دینه بحث کرن د ناوا شاندا اسد دا وزیر حکومت سوریه و گلک بر پرسین بلند جهانه سردانا سروک سوریه جبو روسیا ده همان دما سال وگره دست پیکرنا خو پیشاندان و شر نافخویده یه سوریه ته ایرو 12 سال ده سروی شری را در باست بن و جبو که اسد نکوه روسیا چش دست هات کر و پشتگیریا سروک سوریه و حکومت کر وزیرین دروین روسیا و سوریه لهف جویان و گلک مجارین گریدای هر دو ولاتان گوتو بیش کرن وزارت دروی روسیا را گهاند که وزیر دروی روسی سرگی لاوروف و وزیر دروی سوریه فیصل مقداد جویانه لگوری و داخلیانی هر دو آلیان روش سیاسی و گراندنا مافی اندامتی سوریه ده کمکار عربی دا گوتو بیش کرنه لاوروف ده جوینه ده تکس کریه که پشکریه ولاتی وی جبو سوری و بردوام به هر دو آلیان پرسا بیک آنینا ریکفتنین برژی گوتو بیش کرن ایرو 15 ماهه من بری 2 جواره گوتو بود دهات چاوره کرن ایرو جیگر وزیرین دروین 4 ولاتان لموسکو بجویانه لی روزنامه الوطن یا نزدیک حکومت سوریه دبیجه حتی ها سوریه جبو بشتربونا جوینا 4 قولی لموسکو اری نکریه سوریه جه ترکیه گارانتیان دخوازه یک جوان دوی همو هزین ترکیه جه سوریه درکوین و پشتگیری ترکیه جبو گروپین چکدار جی نمینه بردفکا وزارت درویا روسیا ماریا زاخاروفا لسر و بابته برسوا پرسا پیامنیر روداوی کامیز شدادی دا و گوت از نه آگاه دارم کنگی و آگاهی بدست خواه آنین و بیجه نها عجله نکند بیجه زاخاروفا دا بیجه سبه و دو سبه جی دهاتا پلان کرن که او جوین چه بابا یعنی جوینین ده نابرا جیگرین وزیرین دروین روسیا ترکیه ایران و سوریه لی جوین چه نبو ایگه اسد شارزا ماجا پیدکن کش بو موسکوی لحب آنینش عجلة نكن هاي مجوي هفديتني تونيا لیزی بکن بنتونه شاوا ما بهيست أميجي جوارا بيجن دچم موسکو جوه داره دیمیتری بریتچی لیکولینر سیاسی کج نزیک و پیوندین نابرا روسیا و سوریه دا دشوپینه میوانه منه بریتچی به خیر هاتی حز دکم دست به که جمرا بیجی ناوروکا جوینا نابرا پوتین و اسد دا چه بود چه قاس گرینگ اف جوین مساء الخير تحياتي لكم للسادة المشاهدين واضح بأن هذا اللقاء المشترك بين رئيسان الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو جاء كنوع من بداية جديدة وحل للملفات السورية الداخلية يعني أيضا هو يعطي الانطباع بأن هناك وجهات نظر واحدة تجاه ما تحدث عنه بشار الأسد في دعم بشار الأسد لقال بودين أو جفينكر براسي أو أوبراسيون أقول أوكرانيا شبوج بشتفانيا روسيا يكر نهال برسك هي الويدر نبرة هردو آليان ده
ودرهاني برزقري كان أبوري لسوريا هنا براسي أو تشتغل أنجامن جو عرض هجة دي شيء ببو دخوازن أو بيواندين باشتر ببن دنابرا روسيا وسوريا ده هروا وتركيا ده جي أو بيواندي باشتر ببن داغو جارانتيا و نافشيا جو قال هي قول باكوري روجاوا سوريا وباكوري روجالات سوريا روسيا بشتفانيا روسيا يدك سوريا يدك وامريكا وتركيا يدك بشتفانيا وان اوبراسيون تركيا يدك للمعارضة أو ديجي أو جروبين إيه أوبوزيسيوني براسي تخوازن بيواندين بأسايب من دنابرا سوريا وتركيا ده وكونكرا عربي ديجي دخوازن جي أو هيزن بياني جي قويل سوريا هني قود بين درخستن بتايبتي جي هيزن أمريكا يقول روجالات بكوري سوريا بدري اف جيفين اف ديدار هاني دنابرا هاردو سروك عنده براسي وقال لك برس بين جوتو بيش كرن وبراسي وقال لك برس جدي بين نقاش كرن الودر هانيجي بروجي براسي روسيا ويك ردك او بروجي امريكا هي بتايبتي الروجالات انا فين دنابرا هفركيه كما سنه دنابرا امريكا وروسيا هي جبر جو بايدن وبوتين هفدونا بين بي كده ناخذ اودي دار هاني شبه روسيا دخوازه برزغري كان سوريا بين شار سركرن بيجو امريكا دس وردانه تبك قال لك برزغري كان ايه سياسي هنا الودر هاني دخوازه شار سياسي شبه بريتجي بريتجي من تشتك مراكر مثلا ايرو دهات تشافري كرن كو جيفينا جيجرين وزيرين دروين ايران روسيا تركيا وسوريا هبه چی نبود او جوین مثلا ایرو سالوگرا شر نافخویی سوریه دوید میدا دعینی روزه دا سروک سوریه لموسکویا یعنی افتنی و جوینن پروتکولی بند دنابرا پوتین و اسد دا یعنی براستی و بریارین جدیج بو پیش روزا سوریه جوی جوینه در کفن لا ندوي باوريه دمه براسي بريارن اوي جدي بين السندين نبر حدو اليانده يعني دمشق تطلب براستي شام دخوازه هم تركي دركه بهزن تركيا بين فاكشاندن او جروب ان جدار جي لويدري هاني جو بشتفانيا وانت كرج عليه تركيا انقره جي دخوازه چارا سريك شبه لباكوري روشارات سوريا چارا سريك شبه نفچيك ارام شبه داكو هزن شامي بچن ويدر هاني كنترول بكن براستي تب مترشيك هي الآلية تركيا جيل روباكوري روجالات سوريا أردوغان دخوازي قال أسد بيوانديان أسايبك داكو وي برزقيرا كاني چارا سر بكن الودر هاي تشتكي ديار نين جو ويش تشي ببه لا ودر هاني سياسة دربية تركيا جيد ويد درباري دوي كي بنشان ده نافرا شامي وأنقرة ده بيواندي أسايب بن روسيا دخوازه چاره سريه که گشتيها بالسوريا لهمو برزقري كان بالسوريا هنا تعيد علاقتها مع ودخوازه سوريا بيواندي خلقول تركي اسايبك للفدرة هنا تشتكي هي دفي انقره والشام جيل قال هفدو وان بيواندين اسايبك وهمو وان برزقري كان هنا الباكوري رجالات سوريا هنا ولا همو او جروب انشقدار هنا ورجالات سوريا الليل ودر هاني ترسكا تركيا هاش بككي هي او جروبين جو بسر بككي بنا لو باكوري روجالات سوريا مترسيا كما زين هي براس خذ او دوسيه امني جدا قال لك مترسيا هي ديار دبه الودر هاني او شار الي او جفينا شار الي جو تشينبو البرشي مترسيا نو هم تشنبو كاري تشينبو نحطناها دفي جفينيدا ديمتري ويج اسد ورا خواستن كو لقل اردوغان بجفا مثلا اسد زاني مرجينوي هنا يعني تجي بحث كر مرجينوي بو تركي نها جرانن دفي هزن تركي سوريا در كفن دفي تركي بشكريا اوبوزيسيون نكا مرجين سركاين اسد نجبو هفديتنا لقال اردوغان وتشي ورا سري في مجاريد فان دفي جفينا دفي جفينا اسد وبوتين ده هو بداية براستي ابدا سبيكا كبراسي دي دركه تسبيكي يعني هناك راسي تشتكي ديار نينا الودر هاني شرف كارين سياسي ويا كيف نشان دتن اما جاي بوي كدتن لن يتغير اي شيء حتى انها تشتكي ناب انت انجام تنن جفيدي دار هاني براسي دخوازن نابرا انقره وشامي دخوازن او اسا اما دكاري شي ببن براسي او جروبين بسرب تركيا بهنا
وبدخواز روسيا دخواز سوريا بيودي خلق الولايات العربية أسايبك وولايات كومكارا عربي جي بلقل سوريا بيودي خوا أسايبك تاني أفا ديدارك دخوازن وكهاني أمادكاريها مجبوع بأسايكرنا وبيودي عندنا برا سوريا وولايات عربي ده وتركيا ده وشارسرية كسياسي جي قشتيها بالسوريا الأزمة الاقتصادية دخوا أو براسيش كريزة بوريجي سوريا براسي أوج برزقريك قال لك مازنة روسيا دخوازي ويشارة سربكه يعني الآن هذه الزيارة براسي أفسردانا أسد براسي تني دخواز كارج بو ويكي بكن جبو وان بجارة سريا وي وان برزقريكا كثير من الشؤون الدولية براسي قال لك برسن اينا في دولتي جهنة واينا في هرمي جهنة دخوازن بالقال هفدو قوتو بيش بكن ما يسميها رئيس روسيا فلاديمير بالعملية العسكرية خاصة في أوكرانيا بخوازي أنا شر أوكرانيا جهية روسيا يدخوازي أب بيوانديان بك لقال سوريا براسي وبشتمانيا أو شر يقول أوكرانيا يدبه وملف التسوية براسي دوسيا كذا سريع جي ودخوازن بيوانديان برا تركيا وسوريا سي خالين جرينج هنا خويا بباش كاتن مثلا يك جوان جيفينا جيجري وزيرين دروين چار ولاتانه پشتا جيفين وزيرين دروين وان چار ولاتانه پشتا جيفينا اردوغان و اسده يعني افنها ندرو جويده الموسكو حتى الآن ليس واضح حتى أنا تشتكي ديار نينا براسي المستقبل أو دي دارا هني دسبروجة دي وشيء براسي حتى أنا هاد خوازن أو وان برسانا قلتو بيش بكنا برا هفدو نرينا هفدو ناس بكن دنا برا الشامي وانقرة دي براسي قال لك تشت هني قال لك دوسيا هني نديارن اي روجالات انا فين برزقريكن روجالات انا فين واي نافري ميجي خوازن قلتو بيش بكن براسي دخوازه امادكاريه كي چبه به او چار علي او جوینا چار علي دخوازن بري خوش بكن وقبل بشار الاسد براسي بشار اسد جي افيك قبول كريه دخوازي قال لك تشتهني جي دبي چار سر ببن حتى او جوینا چار علي چبه به بتايبتي جي او جروب ان ايش قدار تركيا دبي وان جروبنا يعني بشتبانيا وانك ودج وان بكشينه يغير من المشروع براسي دخوازن او بروجي تركيا قول سوريا هي دبي بيغهرتن دبي تركيا هيزن خو بكشين ودبي او بروجي وين يقول باكوريا سوريا هي دبي بس بشتفانيا وان جروب انجدار بك وبراسي بتايبتي جي او هيزن سوريا ديمقراطيك جي دخول تركيا جي مترسياوي هي براسي دمك دريج في كير دبي داكو اف برسكري كان همو چار سر بن دنا برا انقره ودمشق دجي في سوريا لسوريا بتايبتي جي قال لك دوسيين اي ناكو هنا لزنا برا حرد ولا عنده مطالب لايجاد بدر هني داخوازين تركيا هني وداخوازين سوريا جي هني أنقرة حتى أنا هاتو شارع سريع جبون وانا كوكي أنها تندانين براسي أفايا بيامك ديار جروسيا يبو أمريكا دبي دوسيا روجالات نافي دسي روسيا يدايا بله گلک سپاس دیمیتری بريتشي لكولينر سياسي جو موسكو ميواني مبوي هر الموسكو دمينم لو داره كامز شدادي برپرس اوفيسا ما لور لقلمنا حاضر كاميز باش كاميز شفا تخوش بخيراتي ايرو گرمل جمعه ايرو داویه سروکی سوری بشار الاسد هات ترافیکه که گرم هیا هفدیتن چه بون تج دما هاتنا اسد حتانها دشوپینی و وان هفدیتنان و سردان روش لور چاوه کامیز چاواش بو پیشوازی اسد هاتا کرن مجارین چتینا گوتو بیش کرن پیش روش دبه چه باش دل بخین براستیج اف سردانا سروک سوریه پر بالکشی بخارا آنی ده سرد از ویا بجم سروک سوریه دو ایواره گیشتیا موسکوی یعنی وگا اگر ساعت 7:30 ام بجن او جه 2 ساعت دورا ساعت 5 گیشت بو موسکوی یعنی 24 ساعت شوندا ev hevdîtin pêk hat û xwe bû nîgaraniye ki di nav civata medyayê de ji saat yek ji Peskov peyvdara Kremlin hat pirsin ka li gorê ku agahê gihîştiye destême hevdîtinê de çê bûye wî derevan kona hevdîtin çê nebiye divê demê de Putin li gel serdozgerên Rûsyayê re civînekê pir berfire li dar dixist ev civîn ji gelekî dirêj kişan dawiyê de yani dora saat 5 ev civîn dest pê bû bal tiştekî ev kişan ku
لگل وزیر بروانی وزیر دروا و وزیر فینانسی یا دارایی روسیه جوین ده حاضر بو لگل جیگرین دنین پوتین ام یکته و واتی کو براستی جی در روژاوی دا آلیکاریا دارایی احتمال که تی گوت بیشکرین جبر کو ده اخفتنا پروتوکولی دا هر دو آلی بالکشاندن سر او ضرر و زیانن که ده انجام ارتجه ده گهیشتیه بگومان دبکو بگیشتی پیوندی جور شوندا ده سوریه را چوابه روسیا بخواد نافشار دایا لی اوی کو ده دست که ده حتی براگهاندن که پوتین جبو لحف آنینا به اردوغان را اسد گازی که موسکوی نهال حویل یعنی اوسا راوستی هلاوستی مایه جبر که اف دیتنین چار آلی دناو بین جیگرین وزینن هر چار ولاتان دا ایران، سوریه، ترکیه و روسیه هشتا قدر اوی چارانی سویوان هفدیتنان دیار نین هل گور زانیارین که گیشتی ما آلی سوریه تکسیب کریه یعنی که هفدیتنه که اوسان نینه لروسیه جه تو اتمسفره که اوسا هفدیتنه نینه جو خد دو ما گوتو که ماریا زخاروا ده پرسوا پرسامه دا گوتو به ام وی هفدیتنه هشتا anons nakin diyare ev hevdittin vegave yani vekem nikarin bejin ku peknaye le heşta vekiri maya revşevi heşta diyar nina u peva giredaiye beguman ev hevdittina ke muhtemel ya dinav beyna Asad Erdoğan u Putin de tişteki dinci habe kamiz kamiz tişteki dinci habe ha mesela من ديمتري بيسكوف جي قداري كر هروها من ديالوجات نافرتا وماريا زخاروفا دا جي تماشاكر وكاكو فاتشيرن قالك تشتان وكاكو هناك تشتان وكا نهيني سر دهيلن ناخوزن اشكرا بكن سبب چيه كاميس يعني وشارتن چيه جبركو پیشوچون نینه ده گوتو بیجن ده استا جیر ده چه پیشکتین نینه پیوست بکو اف جیگرین وزیران کم ببین و yani civina da asta veziran da amada bikin şu vakit tezanın talebe ki jaliye İran ve Suriye raheye kudbeje dve Türkiye garanti bide ku evde artış hoş erde Suriye ve kişine paşe em behsa detayın huriyen hevdetinin sealiyan çarali bikin dve hele de eğer peşketin tinebe diyare تو انجام جه در نکوه و کمبونه وزیران جه به واته دوینه لو ما جنها ایرو اف هفدیتنا پوتین لگل سوریه دمینه تنه کاروبارین پیوندیان روسیا و سوریه دا کو پوتین بخواه گو امه بدو قناغانده هفدیتنا بخواه بردوام بکن دست بکه دا نوبین شاندان جبر کو اسد جه لگل خواه گل کسایتن وزیر آنینا و هن کسین سربازی آنینا پیشتوان هفدیتنان دناو بین شاندان دا پوتین تشتکی گود بالا من کشاند ام ده هفدیتنا تاشتیه دا روبرو صحبت بکن لی من تی در نخست گلو پوتین بشاشی بحثا تاشتی کرنه گود شیوه دا یانجی وچاقه دوکو هفدیتنا وان دمینه با سبی دیار هر چی بجی yani hem ریوچونا وان هفدیتنان hem background'da ve hevdittin gelek balkeşi ve kim seri de got bukhara aniye lem disaji zede peştene çinem libenda encaman biminin başlar bedil bukhin جمرة شو غريب زخروف دبيج عجلنا يعني كامز هيدي برا صبرة تابع دماكم من تشتكي نو بيست از اشترى بيجم قالك سباس كامز شدادي ج موسكو بمرة